درود و بعد شرپندی چارو گوزارو کام منا سا خاموش آرندو جگہ نشتے تو وشد راو سلامت باتت امروز بهار باتت گمو گڑتی مگن دارت شرپندہ مرچی پدا ما یک شخصیت پجارہ کنائنی میں مرچی کے شخصیت بلوچی زبان ہے ورنہ شاعر خالق ارمان جی او شرپندہ بلوچی زبان ورنہ پہ گرو جتائیں درشان داوے شاعر خالق ارمان 1 جنوری 1982 مکلگ تگرانا آجی ممنور لوگا ودی بودن بلے 1982 آئیے کاولچا تگرانا لڈے تگو بالی چاہت کگو نشتن ارمان اوتی بنداتی وانک دن دومی جماعت تھا بالی چاہ بنتک مثلا بالی چاہ نو دربر جہاں آئیا دہمی کلاس پاس کو تک سال 2000 آئیا میٹرک پاس کو تک پدا وانک یلادا تک خالق ارمان جنتے گوشگیں کہ میٹرک پد لاپے دوزہیں گواں وانک چاہیے دستا شتک بلے لفظاں کا آئیے لنکو گپتک کہ امی پائیا مزنے گنجی 2004 پلاپے شوازا باہرنا روت کہ امودا پولیسا کھارا لگی ادھر روچے مرچی ہمودا کھارائیں آئیے 1994 لفظاں کے پیڑاوتی گام ہیر کو تک وہ شاعری بنداتی کو تک کہ زد گوتی رجنائیں پیگ رجتائیں درشان دابا ما لفظاں کا پاوتا جائیے گرگا سوبین بتک آئیے شاعری حوید بڑے بڑے رداں کھوں نوشتہ تک بلے باز کم چیک آئیے میل گیشتر گوں شاعری آئیے اچھا کسانیا گو شاعریہ میلو حب تک شاعری بنداتی سکین درگتا خالق ارمان ہے وتی گوشگن کہ اسکول زمانہ کا بلوچی نامی شاعر اور نوشتہ کار نمیرانی 200 مت توپی کہ ہم بالی چاہ نندوکیت نمیران بودتگی ودی خدا یا بیش تنکین بکن خالق ارمان گوشک کہ منی استاد بودتگ گوڑا بلوچی مہتاک ہے بندوکیں باس کی بودتگ وہ مہتاک ماہ پا ماہ پرایا ٹپالے وسیلگا آئی کے رات کا سر بودتگ یک روچی آئیے میں اسکولا منا جوست کو تگت کہ تو بلوچی وانے من پسودات گت کہ ہاو من بلوچی وانا گوڑا ارچ وحدہ بلوچی محتاق منا واجہا پا وانگا داتل موانتگن پدا آئیا ہمودا بزن بالی چاہا کلین کیوں بودتک کہ اودا بلوچی محتاق ایر بودتگن ومن ہمودا ہوں شتگو وانتگن گو ہمیں کتابانی وانگا منی ہندر مردمہ شاعری دوست بودتگن وہ منو مارے تک کہ بنی ہندرہ ہنچیں روجنو توانائی است کہ میں شاعری کت کنا اما وحدہ محتا کے تہا من کے مجید عاجز نام دیست تا من پجاہورت کے ایو میں بازار مردمیں وہ پدا من گو مجید عاجزہ نزدیکی کت گوڑا مجیدہ منا بھاز دل بٹی دات وہ منی رادربری ہوں کت پدا رندہ بازیں نہ منا دل بڑی دا تک چونکہ بشیر بیدارا مبارک خازیہ او دیکھے بازیں شاعر بودتگن کہ آن وادی منی شعر ونتگا آن منا دل بڑی داتا و سکین داتا کہ تو ہاو شرطر شاعری کت کنے شاعری نوشتہ بکا چریشیا منی وہ بواہ گیش بودتا چا شاعری گیشتر سکین منگو مجید عاجز نزدیک کیا زور تک چریا دربری ہم مزور تک خالق ارمان شاعری سومندیں کشکا مجید عاجز و یہ سنگتانی سکین بند کیا یہ کشکا پہ دینا خالق ارمانہ یوں کا شاعری نہ کتک بلکہ لفظاں کی کارو جورداں گوں ادارہ ہوں امگرج بتک وہ آہنی بنشت ایرکنگا ہوں ہوار بتک چوشکے سال 1998 ممبالی چاہا گوں مجید عاجز و شبیر نورا ملا فاضل اکیڈمی ایک شاہڑی میں جوڑ کرنا چاہیے پد ہمیں برانچ کس نے بلوچستان اکیڈمیا آوادی وادک پا ملکہ در وادک چا ملکہ در کب تک باہر نہ شو تک گوڑا ہو دا ہوں
انچونا نشتک بلکہ گو وتی سنگتا غنی عبدال ندیم تگرانی جبار آسکانی ہو اکبر جنگیانا اوار یک ادا رہی شنکار زبان بارر نامہ جوڑ کتک وہی نام ہوں خالق ارمانا وط ای ادارہ پر کتک شنکار زبانا وتی دورہ بعضی کتابی ہوں چاپ کتک ایشتر شاعری کتاب کتک تاکبند زبان ہوں شنکو تک ایک جوانے تاکبندیت چشنکار زبان اپد آئیے گوتی سنگتا مارتا کہ بلوچ کلب بحرین یک شائگان و رجسٹر ادارے وہ آئیے سائگا نندگا گیشتر کار بود کتکن گوڑا چشنگو شاہ گیا گہترند کے مردم ہمیں ادارہ ہے سائگا بلندی توی سائگا بازو محکم تر بکن وہ گو ہمیں اوستا آ بلوچ کلب بحرنا شتگ و آئیے لفظاں کی دیوان بلد باس کتگ وہ دان کمک کارمستری اثر کتگ وہ ایک جوانی کر دیا پیلا کتگ دا ای وحدی آ بلد باس کے خالق ارمان شاعری سفرہ دنیگا آئیے 4 کتاب دیمات کا کہ اولی کتاب کوش گریتگین زیمر 2010 چا کلبر چاپشنگ نیمگا چاپشنگ بود تک دومی کتاب لفظاں بانزل رو دیں تک جی ہو لفظاں بانزل رو دیں تک 2012 شنکار زبان بحرین نیمگا چاپشنگ تک کہ یہ ادارہ بونشت ایر کنو کانی تہا آئیے جند ہوں بزن خالق ارمان جند ہوں کیا بار بود تک سہمی کتاب قصہ رمیزاں گب تکم 2015 چا بلوچ کلب بحرین نیمگا چاپشنگ بود تک و سالی اپد بزن 2016 امی کتاب دومی تاب چاپ چا استین شنکار کیچے نیمگا چاپ بود تک بزن انچو زدتا ہے کتاب نامداری و یہ وانو کانی چے مردو زانت کتکا کہ کتاب چو زد بہا بود تک شتا چارمی کتاب دریا سبزیں بازاری جی ہو دریا سبزیں بازاری ہمیں سال بزن 2020 سے آچھا ساچ در لفظاں کی گل مکران نیمگا 2 رندہ چاپ تک شرمندہ خالق ارمان لفظاں کی توانائیں سفر بر جائیں او میں واہا گو ہمیں ہوستند کے دیم ترا خالق ارمان بلوچی لفظاں کا چھد جوان تریں ساچش تو پگر بخشاد کر وہ لفظاں کے دامن گوارا انگا زیبدار کر شرمندہ ای نوشتان کے خالق ارمان باروا ایک پجاریہ تا یہ کتابانی بارا یہ لفظاں کی سفر باوتا یہ سجے معلوم داری ساچشت ادبی چاگرد بزان ساچا چھتگو یک جایا کو تکتن تو من گو اما یہ محنتا بزان ساچے منت واریا شما دیما آورتن تاکہ شما میں شاعر و لفظاں کی مردمانی زند و ازم باوتا بزانے کہ کجے مردمان چونے مردمان آنی چیچو کتاب چاپ بوتا شرمندہ شما اگر میں چینل سبسکرائب نہ ہوتا تو میں چینل عالمیہ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں گوتی دوستو سنگتا تھا آؤ کہ مراگشی وتی کستر اسا خاموش مکل بھی دید پاک ہی آمن دے میں یار باؤٹیت